August ni sari sang ni som ni parukani Mizo tlei rol pani pawngsual tu mi pathum vai Assam police ten an manani ti chuanin kan chief minister te le kausan shroi tu te ai o te hianin joint memorandum union home minister hena an thelu bokani ti chuan FIFA president hian ngai damadila ngai dam du lo no ma amara zo Argentina te lampang hian an lo support dai mai he thi zo ngai to nai chu tikal thui thina ni ambulance ring dam doi ten lo mana kan react chanang aboi thak thin khop mai he thi la himo Mizo tlei rol pani pawngsual tu mi pathum Assam police ten an man ani Mizo me chekum tling lo pani chu mi ma chuan hemi news hi nimina te pok lo mu to wa amero chu thuchiang zok hi in han ngak lok te ang katia zalen hian tiang hian chiang takin an ron posta ani an Instagram page ha mo Mizo me chekum tling lo pani Kolasip district lammi pawngsual ron tu mi pathum te chu Assam police dholai Kachar district te chuan an man ani mi pa pathumin Mizo tlei rol pani an pawngsual ron ani thulak nai na tarlan danin an mi man te hi an mi hi uluk deuh lo ngai tharau an mi man te hi Amjad Hussein Laskar kumsom ni Saddam Hussein Laskar kumsom ni pathum Bhagabazara omle Rinku Das kumsom ni pangate an ni this one Mizo tlei rol an pawngsual te pani hi kumsom pangale kumsom parukmi te an ni ara phla khop mai heng tlei rol te hianin Dholai police station hi August ni thum sang ni som ni paruk zingdar ni le achan vevela an wathlenga an va in report ani ti som police te chuan poi khoi tu te hi an mana an zong an manzui halani heng tlei rol te hianin Dholai police station a an va in report kan ti te hianin ngai tu na ti thuya achan chu an po so lai hianin Kachara Assama an ompui ti na ani heng mi te hi engtin nge Mizoram an ron luwa engen ron tia tin heng tlei rol pani te hi kidnap an tum nge enge hriat achak om khop mai mar chu tu ka hriat thei chin chu an hming atang hi chuanin Muslim pani ni an hriata Rinku Das ka ti Muslim nge Hindu hriat thei chi lawa heng mi pathum vai te hian kan Mizo tlei rol pani kumsom pangami le kumsom paruk mi lekte an lo pawngsaw la thlabar takin an siam ti na ani Kachar District Additional Superintendent of Police Crime Rajat Pal achuanin heng kumtling lo mei che pani te chungchang hi soin an soidan chuan pawngsual an tumti an hriat awangin thei topin tangma se an in veng zo talo an tia kumtling lo ani te an soi hnuwa an chungchang hi juvenile justice danangin kalpui ani an tia ni ti chuan Rajat Pal chuan heti hena soi chun zom zela thil thlen dan hi atur tu te soidan kan record mangin kan chuya hemi kai hnoya kan mi man te po hi danangin court a hruai an ni to atia ni me che pani te po hi atul dan angin medical exam po ti ani to thu a soi bokani he thili a thlenna rei to dewani Kachar additional SP chuan kumtling lo an ni awangin an mani hi enkol an ni thu a soi ani an chung te nen po an in biak to thu a soi boka Kolasip SP larin puya warte chuan heng me che pani chung te zon chu ko Assam police tengen na angin man lak pui ti zalen an relani vaireng te police lamin an chung te kalvel na po an buai pui thu a soi bok police te chuan tuna hian heng kumtling lo me che pani le an mi man te in ton dan ba ka khoi tangin nge an in phur ti te le a case kai hnoi dang te an chui mek tian soin hei hriat chiana chak om to kho me chan chu heng mi te Assam mi an nia Kachara om an nia chu Assam lampang chuan mo an ron tang na ve khop meya heng mi te Assamese san ni lo an minga tang hian en ro Assamese san ni lo Bangladesh tang ron Assam ron lut ruan ni khati an tia ni an tang na ve khop mai an Assamese unau te po mo ti chuan ni hriat chak om le te chu heng mi te entinge Mizoram an ron lu hoi tang an ron lu chuan engtinge hetiang te an kit dep an tum nge om zia engtianga lo in phur khoi tang lo in phur nge ti te po kha detail de lekin hriat chak oma amar tu na kan hriat thei chin chu heng mi pathum te hian in Mizo tlei rol te hi an lo pawng sual ani tin police station a an van report na hmun en khianin Mizoram pona Mizoram chu an ron lu dang Mizoram pona shroi chuak le te poni thei kha thil om dan kan han react thei chu ania ti chuan hei ramdin pui te tin anuin poisa le zu adu awangin afanu kumtling lo in zor lui tir ti angchi vel te news te kan riak ani min lama te pawhan tiang chan chin rap thlang te hi riak tur hi om le thina a ha thak thin khop mai
hemi hi Mizo tle rol pani pawngsual tu mi pathum Assam police ten an man ti hi kanon riak ma saberani tiso adole kan kale main triggered CCTV te hi heng mi te an rin tla khop maya an thiam ani CCTV door le CCTV zuar tam tak hi chuanin an zuara a installation te ponti ve thei ni mai thei amaro chu an ni hi chuanin a installation le azor ba ka khanin a servicing hi an hne so hi an mani ti danglam tu ania hetianga an mani ti danglam tu an thiam installation te servicing te an thiam em wang hianin Mizoram pum puipo an cover ngam mani tin are ta te point ti tlome me ma midang te nen po an rete po yan compare ngam ngat ani ti chuanin keima ngei po hianin an ni hi chu trigger CCTV te hi chu ka chung te ngei po ka recommend ngam ka ti tur ani trigger CCTV te hi mo chu wang chuanin in lo dor ve in ma mo du ani chuanin heta hi an phone number a omani an man hin rin tla khop mai ole news dang le an kal leng halang entrepreneur thar businessman thar tur he an mal la that mai DRI le Assam Rifles Department of Revenue Intelligence aizole Assam Rifles ten an mal le that mai ni ambulance atangin met kezi som panga vaibet se somli panga man huan manani vaibet se somli panga hi vaibet se khatin nuai za tro vaibet se somli panga zo za yang nuai sang li za han turu rem an sumdong ho saturte nakin loka motivational speech emo ho khatiang lo soi thei mai tur angchi de khatuna sonin an mandai mai ani that mai na DRI le AR te an fing rem khop mai he thi la hi sakei bangla bul selling bula sakei bangla restaurant bul selling bula an manani miten thuan lo be information an lo pe khatiang thuan do na tangkhan hetiang hianin an man ta ni ambulance a hianin me che pakhat chu damlo angin an phura ani ba ka hianin lir thei khal tu mi pa le lir thei chu pakhat an man tel bok an damlo phura po halo dam reng tiang alo ni phei zo ni case order zu rit ve wi wang khami kha DRI le AR10 ambulance atangin me thanem takan man a thalutuk in thok thalutuk keep it up great job this one can chief minister like ocean shoi tu ten union home minister hena joint memorandum an thelu ta ani FCRA amendment bill 2026 te atnoya dan sang te chu tuna duan ani ang hi chuan pom har san ti thuan thena siam thata ennon atul thu an tar lang ani hi Mizoram chaw ni lawa state sang NGO sang te pon hemi chung chang he home minister hena lo thlen ani oma hebi la hi withdraw ula tuti ani lo zonin joint parliamentary committee an tiami JPC khata khanin soi that ni le ro se te an tiani an rod na thlen zinga pakhat he dan hi tun ma lam huap retrospective amman lo ni se ti chu union minister hian an ngen ang hian retrospective ati ani lo wang ti alo tiam ane hedan omsale siam that rot tharna te chu ziakin pek alo tiam boka memorandum an thu thlen te chu amal malin a chan na ziaka pek alo rem ti bok ani heng baka hianin airport authority of India AAI hena lengpui airport lan thuai tura chief minister in angen na chu rang taka bo zui ani tur thu union home minister hian in alo hril bok ani chief minister chon in cooperation department malak na sang te a hmun nge ya mu pui turin asoma union home minister chon hunrem chang masa Mizoram local atum thu asoi bok ani chief minister po aboi khop mai mani loka go hatia Royal Global University ate khanin thu te azuk soya ten Delhi lampanga athok thale nin alanga ko than soi tu tenen hetiang hianin ma an la ani hemi foreign contribution regulation amendment Foreign Contribution Regulation Act Amendment Bill 2026 hitsuanin Central Sarkar thunei na apen na salutuka kha NGO sang hian in andu lawani John News dole kan kalleang FIFA President Gianni Infantino an nga idamadil amaro zo anga idam dil na hi UEFA tele hetiang football agency pol sang te chuanin khai kan pom theilo World Cup kan boycott lo na chan tur ala tling tok lo anti vengat mai ni hetiang ani lai hian tu ten nge FIFA President hiran support kan ti chuan in Mexico te ani Argentine Football Association te hianin Gianni Infantino hi an support ti hi an ron soi tet mai ni news a hian puang tet mai ni The Argentine Football Association AFA has publicly backed FIFA President Gianni Infantino at a time when Argentina's national team remains under FIFA disciplinary investigation following the 2026 World Cup final. Kashe swala wani chuan FIFA President hian ramthen khatte hi a blackmail ti te po khan news te po khomani tro
ข้างรำเตะขานิน FIFA President ที่อัน support ตัวนี้อัน support แล้ววันนี้จวนที่อังจีโซ่งะ blackmail ตรงตกเตะโปขันน้องมันนี่ปุยชินครับไม่เห็นที่ไรฮิตสมองอาร์เจนตินาเลยฟีฟ่าเตะอิงคงไก่ดันที่จะสวยถุยฟักกันไงเลยวะกันเทรเวกันนี่กันเทรเวกันนี่อาบ่าวจะสวยถุยฟักกันไงเลวเฮ็ดอย่างเฮียนินที่เราน้องเลยตัดไม่เฮ็ดอย่างเฮียนินฟีฟ่า President ในที่อาร์เจนตินาแล้วบางเฮียนิน support เราวินเฮ็ดอย่างนี้โดนจนยังกัน support ให้เราเจ้UEFA เตะนุ่งกันจุยังเฮ็ดอย่างเฮียกันติเวดอนEnglish ที่หากันติเวดอนติต่างเซมีสองเห็นอาร์เจนตินาเลยฟีฟ่ากันสวยกันเราสวยกบที่นะคะค่ะอดีตแล้ววันนี้ตีเทน่าจะสิอันนี้ทะลุตัวกันในอาร์เจนตินาลำปังเฮียนอามาเราจะอันติเราตัวนั้นเฮียนินฟีฟ่า disciplinary investigation ปัลตังเมกันเนี่ยอาร์เจนตินาลำปังฮิโมเตียงอันนี้วางเงี้ยพวกเชลล์เตียงเฮียนิน Argentine Football Association จะฟีฟ่า President เฮียนรัน support ลัดไม่เนี่ยอาบ่าวจะก็ใส่ถุยระวังอาบ่าวจะก็ใส่ถุยระวังอาบ่าวจะอินกูตากระดาขัดเตียงเวลค่ะอันนี้วิดีโออะไรกันยินหมดเลยเท่าตอนเนี่ย